Vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. Ai tukuni matulele meu tukuna ai dame nele wana tangi pula salu tu na masini vanua kawendu e vali vanga e komula sayang randile wana tangi pula mas se atura o mirana la sakula alama besina marama e sokula kabuali semani urambuta
Turang kena marama taruh kena ngonela ni sambulu binagasakan da rongo tujukan da moni bibuka maruta ki mebilia husband en kabi bin garab din dait rona ser da rongo bi tarabia na official song ni rugby world cup rono do roso lu ketolu ma berto na matelo ni Jim Ratu Sila o ya na Black Rose kena ser ki potulelo ya mentola bitiki ne weekend non bibuka maruta ki no total na kabi no bitomani no da ngono banta radio Bula Duavata San Francisco en kabi na ni singa buki lulu ne ka on ni singa bulu September kilana ta to toka pina tu nan raki be kito esan go kata pina tu ya kito sana ba tiba kila chunga go ni badile ya kabinga kito sana ba kila tal tu mai ndri wai me ba ni toka en don yasanin don Bay wendo tu di tu na Bay Area San Francisco na tombole bongo en kabi binga rabin tinta yan bakile tal tukina na batang din raki dinanga ni sa tu di chumai na ken na bakile chiko ya na tunu maka din raki o ya en na be singa tu dosar ya keto bago di nakata chiko ni raw ni dambe bisa mati ya bulu bena ken na raw anda bodu bena ka be na lulu ni radio Bula Duavata uno isibuni ndako na ko chikan to mai na siga bena ka na noa ya unu ni toka ni pedila nobo usana mai semata tal na binga rabi na kabila ni kuwa ni otingonta na rongo manda ni rongo nonda buno na bese burubura bakatala kina ngito bakatala kina nonda program bang mata ni sibtongan pa en tini na miniti o ya na toso ningauna ke siti beni raturala ge nama ka chumai o ya ni tombo non rai tal no na tal no ta chukina dona itala noa ka kena ulu tanga chuku weekend ni kuwa na matani di vai ge nama ka to mo ya na nonda ngono bata ke siti beni raturala ndona ngol lega ngango o induanga na within 1 hour's time anda sana siama ni bat kira o ya mer namba di tal no tu weekend na toso ningauna en radio Bula Duavata no debito kani tungo na galita pa en vitu na kaloko en kabi de vingra badina bulu bena kanu kampani mbani kawale mai Santa Rosa bulu bena kampani bakatala kida be maramantau lela na sobi San Jose bulu bena talanga be mereseni na ivalu bulu bena ka lebih tomali cuma iki kemni todo sar ni sar cuma en no to bata na radio Bula Duavata urede ni toso bagato tol sar cuko na lidi bonua arsa like taga cuko santa mai bito kan na bu bale bena ngo ono bag musuci kemni na kabina ni ko ni sema ngamai do na like ngai sia taga cuko no to mata bale lebungo radio Bula Duavata kan do bulu ngodi kemni cukani o ya mai na tolu na kaloko kina vitu na kaloko moniti kina vaka rombo kasi bina tolu en tin miniti dere reanga mentarusan le sema manda non tono lama libici mentarungo tana rongo en kabini vingrabi en dai ucia sandan ki tomani cukani non do vito kani en radio Bula Duavata kilan zaba mena Kauti Keda Vata cukumai en kabini vingrabi en da sangama da mentana rongo tama ni rongo ucia sandan ki tomani tuna non do vitala no ko usaba garita ko cukani bikemuni ngo main non to studio mai suba en kabini ngani kuwa Sabarau ko ikani berre kina rugby world cup mai balenga yetini kabana mbula ni ngone na mbakyongo wena bukuni mate na cancer mai barita kana wauza kids Fiji na itutugongo wena kena tudhi na matagani ko suba na International Childhood Cancer Awareness tukuna na Director Finance ni wauza kids Fiji ko Annabel Ali ni rota ni rusanga bulu na mbula erando balenga yena biyambaki yena mbakyongo ebe ba kurumbu itagiti ko ne wili ni ngone ermai balenga yi sakadi berarti ko nando beto ko ni na wauza kids Fiji merabuna utakati ko na mationgo ni utina kena biba kurumbu itagiti ko ne wili ngone erabalenga itiko ena mationgo etukuna ko ali ni ngone lela ye tobi ko ena mationgo e bula ono ena kena tabudi na childhood cancer esa kadiba kana minister ni marama ngone kena mbula raramba Linda Tambuya ni sana sulia na nona ministry tini na undulu ndola me bangule ikina inakini cancer awareness na bulongo o September e bula ni kena bunu taki na childhood cancer kando nanga na erawa ni baga idori kina na buli ni kena kilai na bimbi ni kena tara na mbula ni ngone kena bubale na mationgo ena nonda bunu wakaba akina ena nonda burubura
Rabarita kanando bang madala kair nando bengarabi en ambose ni Pacific Island Health Research nanduindui kena titombu ni bagandindiki rangaraba nangone buli en buli raramba en nonda Pacifica membaleta nambula ni leni bunua kena nonda tiko vinaka nambosongo baruta kana FNU College of Medicine Nursing kena Health Science ka kena bakasama me bagaramba lebuta kana sala ni kena visa una lautu kena ibala ingan ribi ena nonda banua kabaga kina ena Pacifica nambose singatulongo baga madala taki na ripoti vebongeti ni banua kene wasi ni bandina kena kilaka ena bara ni bengarabi bobuni wai baga na mata na kena kila na koviti kena Pacifica na lebu ni bodindiki sangarabi kena sangai me balorai endona kena wali tukuna ni kena ngunungo mikila ina lenga bandi otaki ena be kaisa kuni rawa ena lautu me lorai me bandi tagisara esa sulia na minister ni mbula Dr. Antonio Lalambalabu na nona beto koni kakuria ni mateni tu ena tiko me borongo esa me bodabari ni kuana mbose singatulongo kasana ngai bora itaki na be kai be bosakitaki kena be business indo beto koni kabaga kena value taki bo mateni tu membaleta na ikuri ni kena bandi taki esa mai kire na nona bodenguna commissioner ni Faikek Korasmi Aslam na nona ibola ni bodenguna baka ukina bola ni president na nona mateni tu ene mateni singa ni bola ko September ka bareta ko alam ni sakena ngono wa mesa tostale kinandua na buno ni zakazakabu ende ina loi Aslam kina mateni tungo kana tokona ni narauni tomane tigo na kena polutina daga mbutu ena nonda banua kuria ko Aslam ni asa solitu na nona mbula kena nona ngauna ena kena tangutu na daga mbutu ena nonda banua kaba binaka kena boli bola ena buguni be kai sangara barawa ena ngauna ni nona beli utaki bengara bitu ko Aslam ena boli bola ni faike kena lo mani tini kandua na mbaki kena bitu na bula esa tingo mana turanga na presidendi na nona ibola kere ni bodingu ko Aslam era mai beso nambongi rona tambongone ena kisni mbutako ene bogaro kokowa kabaidore na ngoni sala na kauni toni mai botuanga ena kabina noa tukuna na divisional commander south ena ko SSP wate bode ne reporte takana vika edongo endona ngoni ambaki tin kaba ena station nyobi samai nambua karala kingaraba na kisongo na task force team ebaretaka ko SSP bode ni ndobe rau esabe sumerewai kandua elaki besu sarmai ewai manu rode suba erosa authority ko besu na lerongo na ngunongo ka na satomaniti ko na kena pangangai na kisongo tukuna na bugu ni commissioner ni obisa ACP Liva Andrew ina senga ni turi boga mamanda na be kaungo kere kanda na leni uno ko ACP Andrew medando report taka na be kaungo kina tamba daga ni obisa ena kena ngauna totolo taundua kuria ni obisa era daga nga ena reporte endo ya ni kibira tu kasa ndum bimbisar na reporte kana matangali kisi bo kaungo era kila no bisa ni tiko na kawa yana kena ngarabi na reporte ka sababu na leila nyelo de ena reporte iya bande taka ko ACP Andrew be kenda na leni bonwa ni kebe kai tiko na lenga ena bukundra no bisa ni wale ni be bondo dun taki eloma ena wali na nonra sang ni daga na boleslesi sama indiki taki na matambose ni Telecommunication Authority of Fiji eli manalewena ongo yoga kina ko David I na chairman ni matambose Thomas Ibogatora mesa buke oga kina ko Annie Rogers tupo mbarabilala ke Eugene Singh ena nona dhabuta na nona bobini binaka kina nona boga nuni binaka ke berto nandingi taki esa tuba rau merto na daga bata kina leo ni matambose asa tu na nona be boga mbauti ni na rawa ni na labe tini boga rau ni bengarabiongo ena nona bonua kapaga kina ena Pacifica na nona raida kina nona be indismaki boga sakiti ena nona susungi daki na beto kani bata ke na be boga tutu ni daga waruta kina labo marroi kina technology sa rautu kasabandi takina kena bo muri nei boga tangi ngende boga lawa ena kena boga itabita kina bonua ni betartara e viti bondi takina be sau rauka keno binakandundu ni bengarabi vera kedena lewe viti esa soli na matambo sobungo ena nonda to bo binaka
kena matambosi sawoti ena bukuni tabileu ertu sanggara berawa. Na nonra una beo kanina matin tuerua viti ke Australia ena tosoida kitale ena ndoni bakatangin ngende ena ndikebi kabangangado takina vale partnership kena bimbi ni kena bangangado takina ve tiki bimbi soni bengarabi mebuka na ve ka vai labo na ve boli na ve boga taki na kena boga tora taki nakila na vola tarani durvonua na nraki visa u kena ve boga tora taki taleso na tai ni kena ndikebi na lautu ni vale partnership ka senita kena ronondo lutini kadiwa ena ngandrevi metuba ni binaka na kena lawa na veka e vodikina kena veka e raungan rebo ruurua na mateni tu koviti ke Australia na rauni vinaka ruurua kina na mateni tu rua na non robi talno na balisles dakini mateni tu rua yang garaba na buni bola tunde ni veka ni bunotani ko Dr. Lesi Kimadhuata Korbavala kina mateni tu ko Australia ko Ewan McDonald e bambimbi taka ko Dr. Korbavala na kena nganrebi me boga vinaka taki na vi wale ni vale partnership narani vengaravi vobinaka karawati mekina vobinaka na vika engandrevi ni sambolo binaka tale mai sai kwango nanonda irongo ningito na tukutuku mbuta kata ni sana sanga ningito tiko kokela mans ena soto ni burubura ena mbakyongo e bandi taka mai ni tukutuku ngo nandoni beba tabuli dini timi ko Simon Rewalui e mai mabu nanduri mans ena ndo na bako koyango ertu angarapa ena singa moniti e totolo sar nona lama tada ke mai na huka ni swashiping Fijian rua tevita ikanivere ni oti nona pandina taki ko ikanivere ena soto ni Super Rugby Pacific na dorbongo e sa bagarau menangito ni matai ni ngona menantara magakina na singleti bula ni biti ena soto ni rugby ni burubura e ba sakiti sarati kuna nona tumbada ke bokangito ko ikanivere ni mai otingan na karuni ambake ni ngito ni Shop and Save Super Rugby Pacific ko ikanivere e sa mai liu toko na nona tambaka na sko veirato na forwards ena Fijian rua na nona sasanga pa kokoa e sa varitaka na bunga ni dodobi e sa dingo muti ka wakatigu mai na nona dingo mana Rua's Player of the Year Award e sa senga ningai toka wakandua na ngonongo na dharu yembaki rusanga buluga tulongo e na nona sabiengito ena World Cup na vika sarawata ko ikanivere e sa laura e na nona kabetani taka wakabida na Fijian rua kandovera e sandende ena timi nindrua e sanga nindindu be ko ena timi ni biti ka saroro tingo mai ni singa mengito kina ena soto ni burubura kandona ka e tatandra takatu mai ena ndua na ngau balabu e vodo do takatiko na ndongito eliu ni timi ni Nglandi kalewena talanga na timi ni Lione ko Ugo Monie na timi ni Fiji Water Flying Fijians ena Rugby World Cup ngo e wambota na turanga mbaki wasanga bulongo sa levu na ka e tiko kina timi ni bitiongo ni oti tonga na nona menganga wana timi ni Nglandi e na rua na madhawa sawati e na ndona tuku ni rugby ni mbilo ni burubura e tuku na tiko na kaukawa e tiko bira na ndaungito ni timi ni bitiongo e sana marutaki na Rugby World Cup ni ronondolu rusangabulu katolu enan Duavata e sanu inde na chairman ni rugby ni World Rugby ko Sir Bill Beaumont ni na rawa ni ngaraba na soto ngo kobaranisi enan doni bagatangi ngende vina kandundua sabongo etul na singa metega bu nangito ni burubura era saya ni ki parisi na ndo boleh tugu mana biasa burubura e baka mesa wara kitonga na ngonongo na ngauna mendola wikina na soto ngo e na makatiko na World Rugby mena sulia kobaranisi na vengara bibina kandundua ena soto ni burubura e tukuna ko Sir Beaumont ni sabarautu na veka keve sanga ivongango non rabega itabi na ve timi e sabol takarawa e 2.8 na milioni na tikiti e 5.5 na pasende e ravulia na ndo veto ko ni timi ni baransi e ono sanga bulu kaono na ndrauno ndolu na ngoleani na ve se burubura maralaki sarangito ongo e bola tugu taki me baga tibu mai na tinikadiwa olu sanga bulu kabitu na matai ni Rugby World Cup e sana tigu tagiti ko na Singapore wo ingo na sot ni burubura na non no sota kobarani se ke New Zealand
e wado takatalanga ko Sir Bill Beaumont na iwale wale ni dhoko bata wadhora na bi mate sungo kede me dho na Rugby World Cup ni ronondolo rosunga bulugatulu ka kena ibundundua kabina kandundua ka bandi taka ni borau ni kenangan revi na sota ni ronondolo rosunga bulu kabitu mai Australia na tolu na timi da ke mana tombu andua na sotongo na ngole bugatundunu kina Rugby World Cup ni ronondolo rosunga bulu kabitu mai Australia. Sangaraviti ko na ibabarao kini Oceania Football Confederation Futsal Nations Cup mayo kalandi New Zealand. Kanando ni beba tabuli ni Fiji Futsal ko Jerusalem ni sayalong de kene timi ni utina nona liutaka na timi ne matai ni bako koyango enasinga nanoa. Ka sem ni rasa mai badru mi ruana ndongito mai bunotani ena tini kadio na timi ni leoni timi ga sabaro taki ka sasulia talendo na yalo ni mbole membala tana timi bombimbi na ndongito me bakataki Sahil Dave ka sabakan dina taki ko menduo bir na ndongito binakan dondua ena futsal ena nonda bonua koviti etiko ena tombu a ke New Zealand Vanuatu ke Tonga arto nangito takati ko nanurto matay ningito botumbu ke Tonga ena matay ni singa ni Bula ko Oktoba. Fiji National Rugby na sotsota sa tamusuka tikongo na buoni non ratu dagadaka wako ko niuti na kena mai senitaka and Northern Cape Queensland Toyota Cowboys kena junior Fiji Bati Academy player ko Lemeki Randobu kaya na cheme ni matambosi ni FNRL aporosa lutuna unga niongo na itegabu ni ndone lagola ko tutoka sengole nga vele meki ia vera taleso na ndongi tongone na kornibuli ni Fiji Bati. Arusanga ni taroborao na tumbu ni leme kirandobu na nronro ni wai ni matanrao ni uti na nonro reida na lubero tangani mesa senitaka indona kontaraki kay North Queensland Toyota Cowboys na mataka ni kuwa o randobu indona ngoni buliamba kitini kabitu and Assemblies of God High School kangito tiko and Nandera Panthers under 19. Ni sambule binakatale mai kini bese burubura rakere na loya karabesu kana ndau lamba ko Alex Modo endo na vile wibu ena kana labi tele mai ena Colombia a South Carolina rambete ki ko kin na buni bola ni mat vile wai ena kana badada ni rando bandundu taki meraw ni bandita ki endo na non rebola o Modok endo na loya eliu mena South Carolina ka besu ena lamba ti wotina o magi kena lovena tangani ngoni ndundua o Paul ena yamba kiongo na tokaru takini nondai rongo ena mbongo ni kwa valenga yetini kapa nambula ena mationgo na cancer di kivitali na lautu ni vu vale partnership vakarau ko ikani bere kina Rugby World Cup saikwa ngori na nondai rongo ena mbongo ni kwa meodhaba nangono kataraba ni bagadingo binaka. Vata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai yani.
Turang barama da roki ngon lebi mama don weekend da tol kalo kali talo ni nongun rewo ya mai be turang ni tampe ni sini azigar to no muinga we na kabri binga rabin dai bo bi nak tagichiko na non debi tokan di tal tu na kabri ngani ko da bo bi nak talangani sarongo di raw weekend na irongo na was ni ngau nongo o sabori ta chuki bo ni sangi sama chuki mai ni bulu benaka ni matu binaka sa mai en do tale na ngau na se non da ngau no bata na radio bulu do bata ngali da bo chuko no bitu na kaloko abo ndi teken da chuko do ngol lak lak men konta na sama ke siti we ni raturla en non da ngau no mata on dorong odo chuko na bibu kululu todo sara o ya na toso ni ngau na mai na bi mama ni ono ke no bitu na kaloko na program da sandu kila tungani do bogador tu en singa bukululu o ya na non da lutu bata kerto no New Methodist Christian Fellowship ali bonito tuku sandarong odo chuko na ngono go uroni okata me kalu dasar na dorbo no di nu itu en ngito rugby World Cup sana be tingu talanga kina na bimba lebor tu chuko ni sanga ni maboa setu ya club months anda ba ni binaka tu ni totol non ra bula ta ketelma ya na maboa ra wachir sarangan non ra tere ni na ndora ngona leka sauci sanda ba ni binaka tu bertusan kadibi mai we tedi dela kerto to sar na biokani kartu san nuita gitu ko merto na toso itu baka malua o ya non da sasanga na tu muri ke na non da tim ni Fiji Water Flying Fijians na non to isi butalanga gitu anta baka nama tuki na soto patiki wele si mai bodo o ya mai parani se anta klabi na kan bune baka turki na rugby World Cup kan ndolo bichu na campaign ni rugby World Cup runo ndolo ruso baka tolu ana sotan mata tim New Zealand ke ertuna tau kini rara na mati ni baranse ko talanga sakuku sartu kina balu boss na ngono go libor tu chuko na mati New Zealand tungo sanga suci ni bakana bi mati New Zealand na bi World Cup sauci ya tim champion ya tim ni New Zealand erton tim ni Afrika ento na mati ni wici to sana gai bakana amata tu ya ni mentana baka sarabir tu no dorbo na puno sa to na ya to tokina anda sa anu indi chuko ni erton na ni na toso ta ketal baka lele ni batang ni enda sa bob mlaka ortu sa to borau tungo ne kabitu bawo di binaka chuko Simon Rewalio na ngono baka samata kan do ta kina ranking ko yang ngase ya to baka lele sa retaki o ya na top 10 ya na kazi wai yang go sa toso ni kabitu anda baka ni chuko ni nando na show binaka sara to na baka reta kana turbu ando baka reta ka soma ke sa rauna Melrose Cup na bilo de ni burubura na vitu baka talaki na ruan kola na Olympics klani na biu baka binaka nga so na ituba ni rugby nda bo binang sadang indono ti na sasanga law kina Super Rugby
karuangan ni season sa lagu na playoff dari dalai tini kawalu sar tu include tegi sar na squad ni World Cup tu sapa kana mata tu ena sota ke wele sin ndo nangito mbula sar le na rugby pandits ero reta kan ndo nangito mbula bena sar nga nangito kina na nonta mati me santa masula kira anda na tengu talanga na nonta na talon ta juga lebu na casa anda na toko ni rutunga na durbo na rutu papa rutu gertu juga me bodo wore juga rutu bondo juga nambasi reda ni senda betonga lo man durbo bare ta juga ni sama maboa o kelb mans da won bena ni sen lewena juga na timi mau sar na durbo ngo tugni don na inu ke biche na bugni dange matanga mata na general play kena toso itu dan no to timi ya ko sabar tak saya doya anda sana bawa bena kan ni na round lebeta melinga no tedi tela kertu no bota li durbo artu na kadibi mai mertu na le menta kana fly half position na bugni rugby world cup na no to mate timi lo mani vici wo roso bul ka no miniti me pana koloko en radio Bula Duavata. Sengan dina ni kara rawan na taka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tini bulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na to beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kenagona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nama di telefoni Diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan ni kenali waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor to stoa kina nomu mati ni katumba. Nada masara mata bebuli kena dona no life insurance policy mai be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nakakira ni Turtan katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kena maga ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palilai. In time saranga mai. So ang tali wara ka tala tunda wara ko tunggo. Saya lo bengo kamu bilang tak, nak kampanye bilang kangguan na heritage link, ni, mau na bilang kasarang saya kata rindu nak kaya, bakatar tutu nak kena, bahkan nak kena pepo work itu tak, kami suami, nak kira kena timber ke apa, istri tu bikin dari labu lewaya, minta samu kena kisi, lalu ni marong kena ngona, mojuri paling bul, kaki saya kar, tak kau na insuang. Ya serangan apa? The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga. So mana claim mana lo mana rusang bulu kabanewa. Kaya sarua namba ki otin na polisi gaya na lenga. Di ko na beba sa oray. Dawi mati sa sianga. Raw sar na baka leo phone na telefoni. Text mai kina mas seva walu bandua tolu walu lima. Ena kena itutu kumatalay. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima maniono kina vitu ena kabuni bugululu be kemudawa California. Wei mamani ruane kavi kina tolu and a single level ni lotilebu wei kemando eviti e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA Rongode and Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai Sa, me da mbega bwana manakango. Nada baya? O sabi wala ki baka leo fum ni daga ka yo senga ni kilana da me da kaba. O le man lang katakatalang anyo senga tu ni kilana kisida ba na sotaba. Kuni lang endo bitang lo teki saranga na bika kitengore na Radio Bula Duavata. Uy, na program da ba? May na be long niyo. Rongode na 5 o'clock na be kabini mo rumbu ka be kemendo California. Tini karuna single ni mo rumo be kemendo eviti. Go be to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. Endo bengrabikin na o Mama Kabisi Bosay Line. Radio Bula Duavata San Francisco. Kauti Keda Vata mai. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutang bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutangan di tosu kiliu. Wei wakongeti kan dau wei labeti.
Rongothi na vea kavini tu siti ni 7 na tini karo na tini kalimana miniti vi kemando i viti, 7 na tini kalimana miniti vi kemando i California na vi Singamoniti, na vi tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongothi na Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Pina sa wali bitokan dia nakai binangan kumpul bina kana wekangu emosi nesi bakata laki na lela na sobi mai San Jose lela na kana ndau sia matu mai na bia kapi toto sar tai Rafa mai na koro boturang mai buangki mai na yatu ya saum balom balabu ndo na ser menumiki no Rosio Liva yo peni royapi omboro ke ali poso do bulu benaka binak sa boli bitokan dia bakon binak tanal biton tabole ngo mer bukina bunu mai rewanga bakon binak chuka ndi bikebuni bulu tawale na buno muni siamo chico mai sekali ngul betal ngaki no bei chonne ke ya teatro tuingal rombul binang nabi uchin meserne mai Australia bakon ndi binang tuya ndi bikem rau bakon ndi binang tal ngaya api mai naraki Samoa bulu binang tal antona maram kontu siamo tu mede kapito to sar cheli no magi bakon ndi binang tuya ndi bikem ni ke no muni matu balagi kemuni to sar na nonta oni sa taka tumai na bodo lebo Samoa raki Samoa mai Samoa baka merke baka nuni binaka tuya ni bikemuni waktu laki nabe Lucy B tano marama tau binaka sa boleh nabi tokani cukup Santa Rosa kerto na nomuni tokani en kabi naga nabi ngarabi dindai kira cukup main dona sere ke Lucy au klam bala tembengan ni azan ro Lucy arbe rongoda kina sere ke Lucy na kabi naga ni kuwa ya na bukun ro bala ni rasama cukup mai Santa Rosa bulu binaka kemuni kemuni todo ko sarna baka toka yata taki na yata binaka go Lucy mai hewan bulu binaka matanggali Lucy waktu laki na be rona bitadini ndo chuko mai Walnut Creek ndo chuko mai Sacramento rombulan
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani. I know
Totok na tomon tau na matilalo mai serne mai Australia matilalo kilili besar na kambani tu lang ser cuki na bitar na terambun di lang ser na ngaun sana bagi bitar saoci na non tomon lo mai vici o Joe Chang wata lang kida be George na itu na sangalau ke rei funga wai be kanda na kabde ben grab ni dai nunggu tau sai ko na nunggu se ni tau tau bo tok be kanda dona miniti me pana kloko na maga chuko nda programu baga ma tawa atu baga rosar tu ngana turango memba di talo tu be kanda ena be ka ado tu ena non de viti ena be ngau na sao tie akela sa be o chuko e tolu na episode sepa ke baka onni na be sarrabatale na tos ni ngau noya raon ni wata ke siti be ni raturala ngai ngole ngana YouTube channel type in tangan tos ni ngau na radio Bula Duavata ona ngai reta ni santo ke habita na episode raon ngai baka rongo tu na be tukuni toka tali anda sa rongo do chigani en ve singa bukilulu en bita la mata sa singa na maga chumai en dona ngona leka leka mengon tan rongo manda ni bita ni tuku ni boli en ngai bina numi tal tu en serre en radio Bula Duavata San Francisco ko sabare ta chiko ni toka ni pede la novo dua ngana like ngai wasea non to bitoka de ka bina ko ise beraya ale busar chiko sabare ta samai en da baka na mata chiko rugby world cup sa baka me ituku tu ni be ngauna en ngono go na kenan tabo na tim ni Ngilandi wan non tamade tim ya don international loyan bitangan singan santange pangan anda kuyango libur tuguna ya sa buo sarchunga ni sa taka baku ko sebun ngona min dabo kina mate tim ni Ngilandi oya ena non to rara wala klabita kana to fortress ya oya mai tuikenema en bidra mata sauchi ya sa pakan anda kuya anda bune benang chukun taka baku ko tu sama inding tekin non to mate timi kalau dasar ubah reta kecil na dona ngona sauci non tapi talo cunga na nona sama tukun ini santo nama buah ya tu buah na non terang besar kan saya na first 5-8 ya Caleb Mans ya saya ubah reta titel saya juga saya malah kan dobici so tahu juga son lenggeliu pangkor mati tim telangan ni All Blacks angkui pakai reta cukup ni dua telangan non tu terang butelangan Jody Barrett dua bertu non tu lebih tadi Barrett Brothers sama buat tali cunga nango sa kulius talanga miki nan dolan non to tarambu talanga na tim ni wake out chips baka talaki All Blacks so Anton Leonard Brown mena mai tongani rto sa na mai baku kota kan rto sasanga na tim All Blacks rto dolan sarcunga ke na tim ni baranci sale bu sarcunga na bet sa baka dor cunga nango gore na Grand Waterhouse Coopers mai na non to puno loma ni vici baka talaki na ba re tungango na bet sa la ko cungo don rona bita bale ningo sa bola sar tu ngana Facebook tabale ko eu sabi talo no ngana undul siang talin raw ngo non raw sabi bol bol chiro le rua sa urete chiko ni pakai vi alo molo marua tale ni sa da buche na ro no undul robo chiko rongo merke sa tu no tabale o una ke ba be bet wat ke una so to vich ke weles nandabo sa nandabo weles ro no undul nandol simbertal chiko sa kuko sa chiko na bol bos ya ali bersar bet juga nunggu uba retal juga sona marama merke rangwale sartunga ni merle sarangito ntapo budi benaka zengu tumata sona vilinio bagadori kani once every 4 years ga do bagadori na volka pobare di dono gunungo misi salamalo bagatalaki na vida talamarama abaga cucu ngango merker ando wingarabi sartu en alondina urede nerto sa le sarangito rawabu ki boli mai London ya nangono sarang ngai baru wana mata bekan merke le sarangito abaga du bina katu ni bikemri na nonta oni bimbi mai vici baka talai kine merke kine bibu nota le somo ni le tokona nonta mata timi rtuguna ni ngo indona timi bakaruta ki baka bin nakatundua evidar sa tuguna taki mai ndona wing ni ngelanji andaro ngota ni rongo Hugo Moni atuguni ke baka ndona timi na threat na rugby World Cup ngo ya na tim ni sibit talanga na ex All Blacks rabaga re tungan na kena tosu na non tamate tim tuguna buke sarchu baga le ya na kena okachi ani kina Super Rugby ya na non to franchise na nrua la veta saranga me kina baga tolo na tim ni vici kini baga ngende sa tok kina ngon go sai kabitu sar na World Rugby Rankings kali borratu bai se stakisa ke sindo no magango nangona sangai tiga buta kina oyan Super Rugby oyan dius bulu kawalu ke to sabi bala taltunga
Vata kira yan tapo binak nda sa chiko ya ni en Vata ya en ngau santa pa ni binak tu ber nonta matimi usa bare ta chiko lebu sa chiko na mabole lebu ya do chiko na ve chimi usa bare ta chiko ndo talngango to tu ni men de komandanga na ve kangu mai bundongo o samkirebi ame tu ni rau talaga na mista kana upna Vata kina matimi ni Georgia o vareta kana o Jody Barrett ya Caleb Mans kena libu tu en rongo en ngonongo sa libu santa wara ka tsunga go mentana kila o dina bisum tegen vira en ngonongo nda sabo ni binaka en buku ni sanga chuki norto semen royal lui kenon tamatimi santa na baga ni binaka tunga ni berto na durbo ni nandona puno binaka sar orto na leya topa en rugby world cup en ngonongo sibina pa na pana miniti o tinga pita ni tuku ni bobole ngon tala pina numi ko sari la kotani o tia santa na rongota na tuku na toso ni ngauna ke siti beni raturala en radio Bula Duavata ngon tala programu sa tali tagi sar chuko boglebu en ngonongo o wili ka so tala na tuku o lebu sangara ka baga tarungi reso ko mani taura sara en duana lave ni duana baga ninti ka kaidana na itukuni ke matabatudo era to wabala e sona turanga ke na maramanindere a kota bataka na ibugan dinendina eso me toko na nanondo to italano Ninguém nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturla and a racing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na maniti e viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti nama kamay and a radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Vatamay and a muna ngaw na nalipo ni Nondo Soso and sa siyang sarangan ni Kila na dapat menda baka talutaka wasing ilutaka sa bakaya kapitan ni kakuni lo malenga sa tipin doon munua e raw ni buka dingoy kumunyo kaya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na way matanggali kaka na jugina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso ng dalo na toa na kukonda bayan nga ni ka ng gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay bakaya loka tabi yung kaya na kauslo suruwa o tatni kailangan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se o nga wale saranga lito miku mai na mota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E rautala nga ni rito li dilibata ka ni kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale bubeke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana baya tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongo ili bubeke na kenara ni betobi se na tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kwentiko. Me bakani sa nguso tini kene bakata kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51watolu sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Yavalata Dionangay Valata and Radio Bula Duavata. Wait talono te kina na vika membaleta na nondong bula. May weiran na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Promote na bana kaloko na vika Avenue City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kay Witi America. Nanguna sibikan tanapa na ono na miniti na radio Bula Duavata total nga itukutuku umay ndar ngota chuka na sigibina kana noa o yan sa kabi kadibi chunga na turanga non bula do na turanga kilele busara na buturara ni langsere non bonua may bichikan ta chuka na do ngona leka sa woti nta bo bina ka da buku ni talent solibira klandi rasa pakila tal tonga may na tuwi mati na vida na ngona sa woti sa may bichikan ta na turango o nita kami na rongo tama den donon resere na kabi dibing karabi ni nai nda san mo suta na kalo so buching na baga non ramatu bubali na muy rani non ta bonua nda sa baga ni bina tu en non re ngol na sanga indo bikenta en dan ba siang kin
ndona ngona nda sana tu bagarau na vikadivi ni turanga na bula ya na baga nu binaka na buku di seru ya mabinita ndana baga nu mirto ini kina na mati lalau ni mala langa besi mai Australia ni sambulu binaka muni baga tala kina bitina TJ mai Glendale Terraces o ya mai ele mumbula baga nu binaka juga tu buku ni karabitabi en ya kabila ni ko baga tala kina pe Big Bro Jofi waga ni sau samalo sama cuma Sacramento na korturanga levu Jofi na sabo levu na bitoka na kabila ni ko baga tala kina be Den Bale baka nu binak tu ni bikemu ni buki raf mai Sacramento talanga malo mbula baka tala kina be sista ili na mata karawa do mbula binaka mai na mosi kuata na bati sa do retanga na muni do bola do bana na nusaranga pagayawa en non to ngaun ai ni de spinwabo que me asa baka nu binak talanga be latila tanta beta baka nu binaka chika na buku ni Bingarabio ni Bingarabio chika na 43rd at San Francisco na kabila ni kuwa sangai maro talchinga o kwa me moraga ukila ni via le va mata rumbu chika na mdola ko Hawaii baleta na nona get tsaranga ni vitar tukuni ni angule da vituma na ndola bonu ai ya sabu ni binaka tu ni bikemni la wakata laki na 22 me moraga na kabila ni kuwa nu itaki ni set chika na bitoka ni na ka radio Bula Duavata bulu binaka malo chitoko buli ado kilondoni baka nu ni binaka tu ni bikemni senga lu de laki na biratun rambui bulu binaka kemni cheli no magi baka laki na bitaka kambiu mai wai mumbula kemu binaka na siamo chika mai bana mai Duavata sa tega wu chika na Bingarabi ya sabaga ni binaka tu ni bikemni taka kambiu mai wai na muru matu bale binaka na bono lebu Sacramento baka laki na na imbuka tuyono baka nu binaka na buku na munisiama chika mai na mbowalu woi mai mbowalu saranga mai bono lebu ngo bambo tuna bono sarle atu chika na buku ni taka bagarau membiu me kerongole lambasa na unique blinds and carpets alfireti ken nona matuvale kotala kin orto no gubitina ni mai Duavata malo bagali usar na imbuga tuyono ken no ni matuvale na kabde Bingarabi dai au bagari ta chubi kemni ni arsame kadibi non rambula na dona ngona lega sawochi oya en dona turang kile le busara en buturara ni bibo marota ki no tuno lo mani bichi men san rongo dir sarmandani dinner sambichi kenda anta sana tong ke rongo tu na do monra na bingo no todo sarni talo no do mani go ana san do ni otinga go ta sana sema en on dei talo no apaga matawa ke siti veni raturala na toso ni ngauna ana san do turang ke marama do robo ke no leo rest in peace turang neta My music,
Isan di sartura kena marama terbu kena ngone leo isa nai talo ni nungun daw mania mai be ya turanga nai tana santu bu yo saban di taka chiko ersambi chikenta en vida na au saochi ersaba tingo adi na mbula na buru ngo o sabore taka kenta san sule tungani na non taba ni binak kena non ramatu vale dal masulaka enta nanga le sota tale ki turanga nai ta ana santu bui en ngau na salo ku sibina ono sibina pa en tinika ono na miniti en radio Bula Duavata o sabore tak sanda top men ngau na men dan rongoda kina o yana non dai taki baga madawa o yana toso ni ngau na wata ke na kanta lomani siti beni raturala anda bo ni menakan rosile tu na ngau na sanga talin dona bono na rongoda kina na bi tuku en ngau nongo ona rongoda chinga en radio Bula Duavata o yana toso ni ngau na bi buke lulu to sar sanga tali tos tor non ngau na da sana rongodi rasarmada ni kena non rei taki en radio Bula Duavata en kabi na gani koa Automana talemanda na itala no animbulisere kawa te kabuna na mado sauti. Wa mai lava toka verato na vitadini mai na deba. Manu korobula ke rato na Southern Brothers. E na sere ni lutu na kavi na tomba kosua. Wa sada butira talenga e sonan daw ni budu. Ratali takitu inda na bukni non radakadak. Wa wasibi na mangosa ni mbulisere. Non sere era se tala nota gitu ni kuah. Kan dinanga era saya lia bunga. Tala nota gitu kina nabe kaya do nararaning gitu. Enambuda ni balu. Natangi lamba. Nabe ngauna ni marau. Anon rambula iso nawe kanda karasata kali. Kay na bunga tale. Asere gitu kongo nabuli ebiti. Kau na numasara na turangan ni na saubuki moturiki. O irami rarata bukambulia na seren ni mata ni diba. Sama mandasar ng garabi buli ni kuwa ebiti. Sasenga ni saumi na iduruduru ke na ibondo-bondo. Sambaw tulo sarato ka na university merawa kina na buli kuroye ke. Kanda usanga ni bakaki na iliw. Iruin renre gay saulepo. O irami ay abuli nga may na koro. Imbere ningay lakituru kina TTI na Teachers Training Institute may nabulilepo. Apagay dorito kina nabulingas ni buli ni sember nito kimay na sino. Yang oleh kina koro ay nandua na ngauna ni sereki bagay baki melaki ngande. O tina sereki era sa leso na buli na ngone. Sa siyang nileso talamayin dabulilepo irami. Ena kami dan baka nila sa may na koro may bakayan dakila. Enano matu irami, menga iraw nila sutale malito manano na buli nandua na ngaw na imuri. Asabo wala nga endua na yambaki may pagkabaraki na nabuling kas ni buli. Sama nila kitu nga may nakoro. Wala ilay manikalungat endo niya endua na takataka na pala ni bola-bola niya sano lo may biti, may lebuka. Sa lauti kuya buli na dala ni nona baga tulewa e na nona biuta baga saka-saka na buli. Nanona baka nanan we bobotu e na besi nga be kwa.
Basi ka mai kina na be mala ni vosa. Kangai vola e na nona sere. Isa le ngauna mo ni lesu tale mai. Be umai buli tale wakalailai. Ia nan domo me mela e laki rorongo mai. Sa mua de na we kangu ya lawai. O sa mai o da tuongo e na dola tanga me wakana ose ni siviara. Ke uanga mbeka me ulesu wakarua ko ngauna e warai ni wakasuka. Do waka samatanga na serengo o ngai ndauna numa. Isanda umaka na huli kila ka e na nonda banu e viti. Sanga iwo walenga me dua na korni wuli ni alo matua me buke na nonda boka tulewa. Dua na italatala ya kaabi au. I rongoda na serea baleta na mata ni viva e anga melanga tie bali ni lotu. Sarui momona ka titombu na ibuna ue kotokina. Endua na mata sere na misi. Ertoa langa tatalenga endua na sere ki suba. Na misi e mata sere ndomo vei durumaki e baga mata bubale. Dua na tamani nona to sere baga kotongo. Isa ko suba e na ngau na saoti. Kena italanoa endau rongo boli. Vei vale ni angona endau songovi. O nambukalou endua vei rongori. Ona na kaloko ni songo tuna vale. So era dambe dake tuki turaki. So era tumbe mbilikani kina ingangi. Yado kivale. E sembadi lostale. Ue e ue. Na lasa ngai ke. Au na senga ni mode. Ke lebu na gongande. E bunga na sere. E rambulin doni na ivalu. Rama itiko bagarauta kiendo na iwasilebu ni nonda mata ivalu. En raimba. Arandau mai sota kina na be ngau na ngalala so merangande na be banua adabuti tikongo na bukalou. Turaki. Baniwai. Ke naingangi. Butuka tu na rarani valu sandua na karere waki au ngai rongoda. Domo ninda kai ke na misi ningani na vai ke na istele ke na domo ngani tangi. Sa kune bagai vei na marama baga ongori. Ni mai o tikina nonda via ngono loli. Sa itura ki ngori na vanua endomoni. Ira tiko kede kina da vei matangali rosi. Dua tale na sere na ivalu. E tala noa tako vinimbale na mao. Ai tala noa ke sailo si watumbua. En dua ronda do rovo sotia. Kan dua veira na isebu nimbale mate e na ivalung batikandi mai malea. Na takaliani na iwatumbua, sailosi na adana tale andua, no na mate sanga idimba bagandua, ni dola boli na kadi ni nonda banua, kei na tui, me balataka na dondonu e burbura. Daurabongo e dabutuma e na abu o na ibiroro, e na koro banuandina, e na tikina o toka, e sana o tailebu. E andua oko e na isebu, veira na balemate mai malea. Kasa toka na itutun dokai na matai walu baka satin ni metia. Kaya o vinimbale na mao. Na ke musere sa ilosi meutinia. Ko sa tumo ibagan dinandina. Kadibibiti mai o peritania. Mo veibuke e na lenga lebu mai aisia. O mau dinasaro batumbua. No na mate sa kaenda na numa boli ni kua. Ni dola voli na kadi ni nonda banua, kei na tui, me balataka na dondonu e burura. E kila iobiti ya nambuda ni valu, kei na rara ningito, se ivalu ni sautu e rakaya. Kada sa tiko kina na nonda timi ngoma Europe na ngauna ni wakawarau kina gitu ni burura. E lande dake mai na nona itutu obiti mai na ikadiwa, kina ikabitu ni tutu, ni timinganga na burabura. Go na matai ni ngauna. Me adoba kina na itutua. Era toa abakan rukai ingilandi na matai ni ngauna mai Twickenham. E na madawa sawati. Ambalin dua talawayana isaw-saw wow. Yan ang gito ibiti era tikabuti ko nga niya na biraraning gito na nonda banua na nonda bayasana. O kabetani ay peli lubu ibale. Na iliu-liu ni mbalawa viriki na wudu ni potu mai undu poindi.
e ambuli ana serni rakavi mai nandi. Tala noa meu tukuna nang gitu ni veiva noa e ravala taka na timi e vunga. Tai levu nanronga tolo west keira ai kalima na itau ke ni rara. Timi davali e kaila waki mai na timi ni San Beto na timi ni Nawaka no andra toso vake ngona kaen daumaka o ngona Bula Tale ke na ratu Vata. Ni sandau ya kavi na bonoa e na mua ni madao ya era sandau lesu tale kina non rakoro kina non reitiko-tiko. Kaya na serene e peli iwi nengi se ya kavi sanan biutu nandi me ke mami lesu tale na vuni langi. Do lai mo vena noitaki Luisa Vatu wali. So long, baby darling, say goodbye. Uiran begana do vengarap. Kesa segani rawa ng bilo, ang buro talit ko mandangay sonaka. Endo niya tikongkonan rakim batang-batay na nonda benua. Nakatoa ni ngoli, endo buka tau enan raki. Ena manggosa, kay na makutu. Yan ang batang-batay ni raki, may bakain ng doon niya tikongko, erawa ni nraba kinanagoli. Kana daw ray dato ka nga ni kili-kili ni Wangay Suba ni Rasayali ng boto ni Siwa may nrabuni. Kay Mbulia may kandabo. Iyan da sana ngunuro-uro kinambele. Saya nga, sa nga ni Daya. Iyan da sa kino dato ka mandanganan ng da Kusima. Mindang ngunuro-uro. Ang dato ka kinabuka malua. Si dua mandangabi ko na kapadonga may doy ni Tabioka. Ay talo noon ni Bolika, era to alangata na mata sirene William Tukana, do kilay talangan na yada taye, turangay na tebara. Kaya daw tala no tako ko na non ray bosa-bosa na marama ni Rasalay sina itu na rin ni Vale e na wabu isuwa. Kanggo na non rabosa ne. Unggoyen dua nang gawi kami ubulia. Tutaro na bulita ka, ay kadaba. Kaya na isaw taleani na ikandina na malisa na salala sa kambatia. Nasasalo maimbenga kaya nuda, en daw nga ikaw sumusara may kinabua. May kiyasa nga iwalilidi may naluri kinamakit ni Lebu Yasuwa. Erang babi oso yan na maram. Raoso yan na rin din ni Vale meraboli-boli. Kele may nawanga may nabua. Onggangu ka India, e bosa mai katukuna ni wara kamanda metaleni na ika. Sabo raki na yadana ni rekadiba. Onggoen dua nang gawika me ubolia. E baga tuya na kena iborau. E so nangau nendo usaran nandabu imay langere. Kiba mi rongodo tiko yan na sino. Kena wale-wale sa pangangata kay nangaunaya sa duatan yang dainday. Ia may nabulita kika, kinabibon mo ni Soso yang kona. Balatan ni daw bukabuna kusima. Ruwa na seri ni singa ni Sudo, wasada buta watiani. Isa na yakabi ni Kirismasi boleh ka ni tawasen na embaki. Daun di batu na lasa langi-langi na bebe yang baki may nainggangi. Na kene karua, na Kirismasi namaki au ngandi sumbuyani. Lutu sombu na yakabi rongo na ibatangi au tarongi kambani, nambadabay tabaki. CLUB nainggangi. Nainggangi au sibita au rongo na kaila. Au manila ko kina me ulako kiraida. Daun retu na kena dina valengane stamaila. Rosi pingi rosindamu etiko kina. Kemondo, keito warainin ro. May nanonday soso yang gona me bakaungo ena via beingati nga. Daun makandina yan dinadila ni Bula. Nindandaw yan bearua. Isalay marama dapat talyaw na numay na nonda korole buonggo kusuba. Tau makandina non roka na marama na
vula kei karakarawa. Ina daurei da mboiri na matanda, woni nonda mai moze tatandra. Isuka na bunde menda bei taurilinga me ada manda na dila ni vula. Soe tambe vake tuki kauni kuila, ka soe sisi sombukin reiva. Usada bango, udah numati ko endo na ibu garau ninguni anggo na kinangarela bosa taka baga libu sarati ko na nonda benua. Ya zanati ko na kaba berla. Eraka ni bakana ngunu peni, se ngunu sende beka. Au semberaman dani tiko kina me ureida. Itu kuninga, ira da unguta baga libu narandini vale. Kena isulu e totoka. Ukura bunarandini vale rakene taun bena sau kene baba. Randa ungoleani, meranda ula ke sota kina na be moani madao, saba katalenga na sota tu baga isongo-songo. Sanda umakoya. Ya samba sika kina sona lenga. Ranga indau tini baga yan ratinga na randini vale mera baga tokatia na mataka kataraba. Dirasa lago makao kibuli na laiva kadaka. Keba kakina, ya sandre sarai. Balete ni ralanga tabuli no to serena biti na wai. Toa, vini bololoa. Ele sumai ni serena toa. Abang ke lek sarapa mata, me utiko ena dua nak kaba berla una lesu talemai. Me ungai mai tala no ataka. Di sabote. Ena tomba kosuva wanga na tinandui roka na loma ni koro Gambeta na sala aurui ngorongoro Vakatangi uasivi memela totoka veau Mai raida na loma ni koro Da windiri e venga una tandoko Turaki bani waike na ingangi Na ya longu enduka vesuva Gambeta na sala aului ngorongoro Vakatangi uasivi memela totoka veiau Mai raida na loma ni koro Da windiri e venga una tandoko
Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai wase yani. Dia
dia na nongu salu Ona nakaloko nilutu na yakavi Tokari na isuluni avi Na isuluni ambe take tuki turaki Tusibera non rakambasi Ona nakaloko nilutu na yakavi Tokari na isuluni avi Na isuluni ambe take tuki turaki Tusibera non rakambasi Una rosa na marama Mula kay karakarawa Ina daw rahiga Ebo iri na matandra Uninon na may model tatadra Suka na bube Ena bay taurilinga Oyan na mata na dinami bula Soe tambe take tuki turaki Soe sisi somu kinraimba Soe tambe take tuki turaki Soe sisi somu kinraimba Au narai kirita na ya damu na ya vamu Saiko dia na nongu salu Yo santi sa rei sa main dia mo di tauran na lingango lista laka and friends weekend na kabri peng karabe den don serre au se mata chunga kin na waya non dorongo to waya na tos ninga una kisiti ben ni raturala sa mai da pa na kabri ni ben karabe den dai ke ba ngebe sarra batale we rongo da tale do be episode saoti will mai kin na ken na sangi rongo do chunga ango running on YouTube channel Radio Bula Duavata nangai baga muria tu ni kina nguna tabanga nangai be rongo da tukin matalia atoto kana rongo da tu sona be matagali matser na misi baka talang akin na mata ni tibo baka wale takai sanga bukilango ni ambulia o turanga na itai rami non do mai lang to segi usambul to ko num sarante non rasere yang tabu na galebu na serre mama kausar ndo ya da rongo da mai virtuno Southern Brothers manu korbulu kirtu no mati lawa and rongo da kini tal no kisuba yor kedo ko ambulia mena serre lebu na bi mata serre langa tu minangun na menge me ato minangun ko ndabo on bena kanir klabi na tu na kan ko mena tu sambal balab siti bin raturala o ya na bi mata serre so andarongo da kronika ne wasi dikene tal no ka kene ulu tanga juga mati ni diba ena kabri bin garabi dai sabo itini kelima na minute milli manna kloko na Radio Bula Duavata e o pedila no bono mun don bin garabi ena kabri bin garabi dai E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu waka na Divine Pacific Food Mart my Sacramento merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 21 saibarua. Erto ngarapatalangan ni kenali waka sumburi ani nanong yaya.
mai na nondra tau stoa kina nomu mate ni katumba. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kankana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kankana boka balangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nondra tau specials and na lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritiro sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Sa, bega bota mana kango. Nada baya? Sabi lagi bakal fom ni daga yo senga ni kilana da meu takaba. Ole man lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lenga ndo betul lo teki saranga no bika kita ngore na radio Bula Duavata. Oi na program daba. Mai na bei longa niu. Rongo na 5 na kloko na bei kabini mo rombu ka bei kemundo California. Tini karuna singilewu ni mo rombo bei kemundo e Viti. Ngoi bei to koniki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. And the Wingaraviki na o Mama Kawesi Voselani. Radio Bula Duavata San Francisco. Mikoti Kenda Watamai. Bilang sa boleh bitokan na kami nak kumpul bilang kami Johnson Oma bilang sa boleh siya mo may Burning Stone na siya may batuanga na kami bin karabin tayo Bula Johnson bago ni bilang talaga na wakangu may maliban mo Australia inoking garau abu Bula binaka na biyokani sa doba Bula tu weekenda ara bagay ta chuma may tunde itik na nondam Bula na wakangu may Viti na bese bura ni sa Bula tu na nonda kalo naturang nangwan sa way inoking garau rasya mo chuma maliban na kami na kanikuwa na itabel Andy sa Bula binaka kalani sa lebaguti sa rabon duam baka may Hawaii na kandi na kami na kanikuwa sa bon din binaka tuwing bikemni na muning garabtabi na itabel na City Level San Francisco sangke maraw talaga o di doon rarawali bu raw salamuri ito no ngole i Hawaii mulai niya ngule dapat no natalibo desa no natavia go sangke mbadi may smile tel chico baka talaki na be ala kem doon meraman City of San Francisco binaka nang garabitabi chukina na kabi na nikuwa waka no binaka talanga be naita Isaac Manule ni bulasa yan din sar so nangona na ndokut sar ndo baka na so na ser makawa ndo baka rongo tu en via kabie waka no binaka na matuwal na Manulebu no itakini makar se chigo non to bito kani na kabi bin garabi dinai waka talaki na be Irene tema nimbula kemuni nang sabole na siamo tu mena via kabi baka no binaka tu en be kemuni gen no muni matuwal gen no muni vil new wall na kabi na ni kuwa mai ndawa samu mai tele nimbula binaka saka na ita moji koton balabu waka ni vinaka tu ni kemuni gena no muni matu vale ena ka ni vinga rabde ndai nda sana rongo da vida na serre ngondo bo to kachu me dal latan rawe bi bate vida na serre non stop da bar rong tu yani ena ka ni vinga rabde ndai wase anon to bitokani na radio Bula Duavata ngai non to programa na bi mama niono ko te ne bitu non to lotu baga madawa o yan vinga rabi nei to song lotu bina karto ngai maro ta kachu na karusa bulu kanto ni ambaki ni norto vinga rabi bol non to bono mani viti o ya mai nandobu pank mai lo toka sarandu ilesu en buno randu ngol kina non robe zone ya anda bu bina kan nirto ndo me vito ko ni boli en ka buku ni radio Bula Duavata ken na wasitu ni tuku binaka ngoli turango Chisu Kristo o ya nongu Chisu nongu banua program to baro ta kan New Methodist Christian Fellowship gena maga chumai o ya na bima maniono ena kabini vinga rabini nai aulutanga ni non da vital nova te ke sitivini raturala tos ningona o ya na serra mbulia turanga ni tai rami na mate ni diba o baka wala takson ke borongo de ke ni tal no ya sa bosar tu ando na baki non na mai bulingas di buli to komento buile bu gena numa me le stale non rekor mai moturiki
mai ke ana na sa lai dola tanga wa bugitu sange ba ise sta ke sana matini dipa o wa ka wale tanka au mbiuta e matandra na wa kambulo bena kanita ma Hillsburg ke kemni todo sar na bio kanyo ni siamo chuma ina kabi binga rabi dinda ingosi ki usambuli do doko ene talo no ambuli to mande awi rami ke no na bulingas ni buli menda boy levo Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani Nangundamo samai kaniveva Nanarulasa samai tinitungo Longumbulani nandamo samai tinikoso Nararawani ko samai Matango é tudo maluar
Eveistinga quédame kuasara ni mundo. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai wase yani. Muda
Biasanya di turun kena meramat terus kena menelak lah isa bula korbekian dan akab dibing kerabat dai kakaboro-boro kakamusu-musu mos cumba kena lo meramat tahun gue so tal mengabikin da bakakina dan akab dibing kerabat dai ya sibina 5 na ono na miniti nanti sel kakaboro lagi baga bu vale o ya na radio Bula Duavata San Francisco dona kana set kuni bitokan ni na akab pinagani ko. Nada mo sarama da mebuli kenen dono no life insurance policy may be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Turtan, nagkakil kami ito ni Agostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So, nagkali wara ka tala tunta wara ka. Kuwertong kau saya lo bingung kamu bilang tak nakamban bilang kan gua na heritage link ni mau lebih nak sarang saya kata rintu nak kaya kata tutu nak kena bahkan nak kena pepo work itu tak kami suami nak kira kena timber na faka sen tu bikin ay labul liwaya minta samu kina kisi ni maron kina ngona mojuri paling bul kakina kar tak kondo na insuang Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo menurusang bulu ka banewa. Kaya sa rona ang bagi otin na policy gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sar na bagaleo fo mo na telefoni. Text mai kina mas saiwa walu-walu bandua tolu-tolu walu 5 na kena itutu kumatalilay. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na bima man yono kinabitu ene kabuni bugululu be kemadawe California. Wei mamani ruane kabi kina tolu and a single level lotilebu wei kemando ibiti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Yavalata deonangai velata and Radio Bula Duavata. Wei talono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei iranda kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promover na bana kaloka na Via Cabinet City and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga nitikan na kaiwiti Amerika. Sengan din ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta takatu na bengarabi o ya ketu na kendito kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka katau Dren-dren na tutu beto seki, erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara, witar-tar ngayani na taliboni diwan 2 toluba diwa ono saibarua, merto bakarotaka katalada may na nung ni boli-boli, ena kinagona to tolong tua-tua. Divine Pacific Food Mart. Vituro Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni 221 toluba diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay baka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Turun kena maramat terus kena kena lewa sibina 5 na tini na miniti. Na sera katarap na pambulo cuma tang nikina be ala tilatan tapet tapi nak nampak disiap macam main depas sebelum ketolu. Waktu lagi na bilitia tu bakawa ni bulu mana kiamuni saya nunggu di lagi na nama tu valid nei ta moji kotom balabu. Main daw sama ite le pambulo tal cuma bintu nunggu nei tango pambulo ni nunggu nei ta mai valid deinga. Bulu mana kaya lihat setorda siapa masar cuma male bani. Na eka bina ni ko pambulo tal ngaki na nomor tata. Ki ertoto saran na lingi bin garabi totoka na Bula Fiji Caregiving Agency may Santa Rosa wa kanu bin nagatsiga tuturagan ita Mr. Torda na kabin bin garabi tinday wa katala kin bikim na turangan maramo derbu kin ngone leo ni garabi tabi tu ena Londina klani kata-kata chugunan raki na ngono nuita kini baka siya butu ni kata-kata nandorong watu sona sere en via kabi en radio Bula Duavata bula talngapi andona marama nagu kaingo eleno atalei na CEO levo ni tale skava bikim ni biokani ni bai chuchu Santa Rosa ke na bibo no bolekata ni bule angona saranga mai kandabu le to bolema na tale skava ka bolita ka chuko na mauli mata mai Santa Rosa ambulu bina kaila nota lei pa ni bila cheni bikem ni no muni matu bale na kabdi bin garab tin tai ambulu talnga be apisai ber melumu si ambure man mana kelen sid mai na rere malo hernandra no kangu
Siang luti betalaki na matupale ni Mani Kawale mai Santa Rosa na kabina ni kuwa. Wanu di binatala ngabe Ruben mai Santa Rosa talanga goba take nonra Dolomani Ruben Matolomani na Miss Matolomani na kabina bingarabe dindai. Wakatala kina be na wazo lata ke kimdo na lingin bingarabe na kamba di binaka na Angel Fiji Home Care. Mai Berkeley baka nini binaka juga ni bikem ni soko tiko saya kena matupale tiko saya siapa sahara juga mai taya mai lepenoni ena kabi nanga ni kuwa baka nini binaka tuya ni bikem ni turangayan nuni tagi ni toko juga ni bitoka ni ena biya kabi todo sara ena radio Bula Duavata sana surit salmanda na kambu ni ndalai kande na yalonku ko Kauta bakandua Bati do talibiketa na latan rau dan romo seri tuyani Coach kada tu ni bawa malu akina bima manyo lo siya baby.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani. tauriau sua darumai to sa pakamalua tauratale tauriau
mandana bunde ni marau Taura tale Tauriau Sua darumai tu soba kamalua Taura tale Tauriau Tekibu mandana bunde ni marau Aula de odo wili aulao Tava isambuna sana yado Pakambao kanina senga kalendaro Namusua irui wananabu Tarubundi tikoba kambalabu Maina tolomo memo kota ea sangu Taura tale Tauriau Sua darumai tasoba kamalua Taura tale Tauriau Tekibu mandana bunde ni marau Rauta menda kele rawa sese Sana baka rauna tasere Ngau na dava meka na runga iso tatale Tumai kode i mole mole Sa rauta mandanda usa mode Peita la tala isa usa ngole Taura tale Tauriau Sua darumai tu soba kamalua Taura tale Tauriau Tekibu mandana bunde ni marau Rauta menda kele rawa sese Sana baka rauna tasere Ngau na dava meka na runga iso tatale Tumai kode i mole mole Sa rauta mandanda usa mode Peita la tala isa usa ngole Taura tale Tauriau Sua darumai tu soba kamalua Taura tale Tauriau Tekibu mandana bunde ni marau Taura tale Tauriau Sua darumai tu soba kamalua Taura tale Tauriau Tekibu mandana bunde ni marau Taura tale Tauriau Sua darumai tu soba kamalua Taura tale Tauriau Tekibu mandana bunde ni marau
lei no muka diviao tomo mualenga memela ni kadiviao tomo mualenga tomo mulebuna sai ikondinama awarongo dana tomo mumaikea memela yawa mai beiau niko kadimai tomomu aurongo dale niko kadibiau niko kadibiau tomomu wale na aurongo dale kadibiau tomomu wale na aurongo dale kadibiau tomomu wale na memela ni kadibiau tomomu walenga tomomu lembula tomomu walenga tomomu lembula tomomu walenga tomomu lembula tomomu walenga tomomu lembula Tuani lenga takia Samai oti bakandua Dinani ngalili tueke Aumbole amekaura Nano muvosa ni lasu otaura veya Endaru nangai Vata mau samai oti tueke Kuani lenga takia Oh, 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 ile yo yao Au samai tueke Meuna ngai marau Isale no uitau Kolako yani no mulako au senga nikila Nitiko tale endua elewa au kerea walenga Kuani lenga takia Isa turanga Nibuke ya umanda Inani malu malu mutu Au naravi baby Non daru na una sa otitu Meu rai kiliu au sama suti nilomani au tuna Kuani lenga takia Oh, 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 ile yo yao Au samai tueke Meu nangai marau Isale no uitau Kolako yani no mulako au senga nikilau Nitiko tale endua elewa au kerea walenga Kuani lenga takia Au samai tueke
kerea walenga kuani lenga tanya. It's alright, don't worry about Usaba ka nanderubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talong na ngau na nasere. Sa dotu ngau son tok. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kanisa mo lang dito na dito ka. No bita ni sing lalo to tong sunan tang ngabo ka boka. So ba go sini naket lalo talaga. Nisam Bula Binaka. Sama mai kawasean in a radio Bula Duavata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singa levo ni tusi di kina boruai bei kema dawa biti. Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Toka lau, que
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani. Tura kena marama terbuka kena wana leon dan numi kemeni tunga ketau mundu cale mareau be kenda tambah sana numu tu lebu ni marama na radio Bula Duavata wa itu lo meniti meono na kalau kontan latan rong balau be kenda antar rong juga di bawah bawale na kabi bing kerabi ni ini bulu na kemeni sangge siamu cuma mai pedel nopo nomeni don bing kerabi and then para rong on non lotu and untuk nangun lekal kami anggo anabi mama niono baka bing nak tagi cingni rounder mai sota and bulu na kena marau dan total na singa ni non da rubeto kani baka bu vale begitu San Francisco sa barita keciko sa bobolang gono sa kito bakilangan na kata-kata ni singa ton rabi na katuan di matri singa no na sangatu melen romuyani and anda kui malolo begitu and kabi di bengka rabi and dai kaya pakaciko na muni kersere yalo benakan ngai mbiuta mai na tamuni na buno ni siamo chiko mai kina ngai nungui tabi mo ngai bakaleleta tu di bikemuni and nando na leka mayongo. Isa, beda kan bega bota mana kango. Nada baya. Osabi laki bakal fom ni daga yo senga ni kila na me kawa. Ole man lang kata lang anyo senga tu ni kila na kisita ba na sotaba. Kuni lang endo bitong lo teki sarang ano bika kiteng gore na radio Bula Duavata. Uy, na program na ba?
mai na vei longa niu. Rongothi na 5 na koloko na vei kabini wa rombuka vei Kemando California. Tini karuna single wuni wa roma vei Kemando Viti. Ngoi vei toko niki na Connect Fiji Care. Endona Caregiving Agency ni ngoni toke and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kavesi Voselangi. Radio Bula Duavata, San Francisco. Kauti, Keda, Vata. E senga dina ni kara o rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tatu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa 21 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa 21 saivarua. Erto ngarabatalangan ni kena lewa suburi ani na nomu yaya. Mai na nondro to stoa kena nomu mate ni katumba. Au wawili kai sotale na itukutuku o le sangara. Ka tarungi reso. Kau manitaura sara enduana lave ni enduana bagandindi ke kaedana. Na itukuni ke matabatudo. Era to wabola e sona turanga ke na maramanindere. A kota batakaya na ibagandinindi na eso. Me toko na nanondo to italano. Nigay nama kamay na toso mingaw na kay City Veni Raturlan and a racing of Bukalu ni 7 na ba and a tini na miniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na miniti. Nama kamay and a Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vatamay. Nagamo sa Ramadan na huli kinendo na life insurance policy may Lincoln Heritage. Sigang ayaw sa nagkakil ni Turtan, nagkakil kabitu ni Kostita na 2022 o sangir ta kasara biri ni tauna kabi ngaya kina maga ngaya sala ko mana check e senga tale ni biara senga saranga ni biara palilai in time saranga mai so dan tele wara ka tele tunda wara ko tongo o sala ro bengo pam binakta na kampani binakang ko na heritage link ni no le binaka saranga senga tele into na kaya wakatara tutu na kena pakana kena pepo wok ni tuta kame so mi na kila kena timber na vaka isen tu bi kena ila buli waya ndra samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri palimbula kakina kar taka wondo na inso Baya saranga na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga e so mo na claim na lo manurusang bulka banewa. Kaya sa rona ba ki otin na policy ngaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana bagaleo fo mo na telefoni. Text mai kila mas seva walu bandua tolu 85 ena kena itutu kumatalilai. Totok na bitokan ni nakabri bin karabi din pambul matakan bison na kanta ninda chigo wawa chigo menda waraka ya nonda lutu banta nakabi na ko mende bima maniono nda bobu de na chigo en buku de bitokan binaka norto New Methodist Christian Fellowship we malanga bisi bulu binaka bakatalan ki de Vata Vata taipeni mai New Zealand bulu binaka na nonta ondi bagiti tigo mai New Zealand de buku takataka di takataka chukina utalan ki de biki monio ni sa bagiti tigo tunde itu kina mai nakena korturanga mai Wellington mai Auckland mai Hamilton wakatalakin may South nanti apa ke New Zealand may Hawke's Bay into Bula Duavata nabi bono India so may New Zealand ni po sa boy tu kin nabu takataka sa matu na bagan Duavata bikem ni nakabi na kuwa Bula Duavata na matubal na tubakawa liti tubakawa na muni matubal limbula wakatalakin bilia sa torda siam sarchu may malebani na ekabi binaka ni kuwa na ita ani tambilai atotong na bitokan ni kemuni na wasi ni ngono go bago ni binang talanga be Mrs. Queenie Dokana Singa arabagari ta chuma ni rangan de bagali kala chuma sek na bugo ni bitalati wa son na le non ramatu wale relation ni bici ya oira rasali ustal mai mer mai tak maram go ngol sar mai nglanji mai bangara siente sar merke bago ni binang to ni bikemni na bugo ni bino ni bitokani tok mai Queenie Dokana Singa na eka ni bingara bi na no go eka na bitokani na bo lebu na no muni ding taka
na oasi ni ngono go meno muni tokani na ka vi grava dina ga ni kata e pakile chuna kata kata ndra ki bikito mata sar chuna mbugno robi solo chuna kata kata mata o wakila sar chuna kino go ya na bini hudu atala kina na bubu lebu erwa volatal chuna ya sabi pia ndra ki binanga tunga menta sana kana sup tu ndra ki binanga go klabi ki na baka sanga chigo maramatina na hono lebu merkena bibu male todo sara sapa kuni ni pinaka tu ni bikemuni anu itaki ni totoka chico na bitokani ena kabi ni bingarabi ena ina ingolo Georgina Lendua salu talebe ya ena radio Bula Duavata sibi na ono ena tolu na miniti Bula binaka moji koto malau mai dawa samu mai tele bonita ani bula Salu talebe yau ai lolo masoli mai na ya tulau mai na ya nu lebu ona yau meu tau be na be e munrau salu talebe enda enai boy yo yau
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani.
sauni ngoma iri aromoda Bei surati kina mosokosa Rasabe italini Uani no musisi Ke una mani wa mokitiriti Bakelena Au songona Uriangana no guoda Songona kede na warai Kavuna
Nei talo ni don tomo goma virtu na matila to toka ni tio beto kula malum tomo kene bakura radio Bula Duavata sibina ona na rusa bulu kelema miniti ke talanga menda sana tega urunga da madani kina non da lotu baga ma da waro na vingra bichu ni kina ka selebu Angka selebu di lotu New Methodist weekenda wakata laki na ranjini non programu do wakata kaichu na family table talk vida renda sarongodo chikumai dana rongodo talindu ena kabri vingra bindai kita lam da salme vita dano ikina dona kana nugo bobu na taka no vito kani mai na tulu na kaloko me do botiku mai na u pina ka vingra bi ongonda na game vito malitale ena kabri mataka turana marama do rubu kino ngone leon da san chiku rau chiko menda sana rongodo madani non da lotu ena kabri vingra bi dindai o yo pedala no bono munindo vingra bi ona bakamodi tumatangani virtu na biokani go vei ani tambilai o talai kina vei Taipeni mai New Zealand angalo i wasa miniasi mai la kemba mai lau malombula bina sabole buna no munisia mo mai la kemba mai lau ne ka bina ni kua o talai kina vei nita la sa rusu toke langi mumbula kemu ke koini dokana singan bula bina ka bulo na kana siamo mai na ka bina vin gravi ende dai sang tali turban de na no ngona dan rongo da mandani na non da programu baka mahdango o tianda sanangai zava ena vitu na kaloko ena kavi na kua eu pedela no bono mandano vingravi dan game sota ena e kavi ni mataka Nongu Chisu Nongu Vanua Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai tal ngasih itu sampai tal ngasih itu boleh mau hendo mata kan better ni no mutal tal ngasih bertal kan ngon ana personal duty bagai tal bukan tahu di benggar ya kan sampai sengolah to justify that whatever you have done is correct. Oh, I don't want to, but I'm going this way because she doesn't like my relatives, or she doesn't look after me, or he doesn't look after me, or he's very abusive. You pick on the negatives of your spouses back at home just to justify the fact of what you're doing out here in Australia or in New Zealand, if that is happening. So take a moment and just search deeper within you. That at one point of your life, you loved your family. At one point of your life, you held on to those children. You carried them as babies. At one point of your life, you sent them to school. At one point of your life, you love your wives and your husband back at home. You had a life with them. And I think that you still have something there in your heart that you'll continue to love them. Regardless of how the temptation, regardless of how low life can be out here, don't allow that to take away your family from you, or for you to be taken out from your family. And always remember your children back at home. And just to round up on this topic as well, we always have, like for the church that we belong to, we have the leaders training every Monday. And it happens every Mondays in the elements of administration, and also we have little spiritual enhancement from a bit of Bible study. And one thing that I emphasized last Monday, which was our leaders training, like what I said, the church is not exempted from all these things. It happens everywhere. So I was giving out the reminder to the church, mostly for us women, because we are Rendinis. We are either Rendini Taltalangase or we are Rendini Taltalas. And I was putting out a reminder to all the Rendinis
that they must love their families. And because we have feedback of extramarital affairs, like what I said, I like talking about the reality of things and the raw, no matter how raw it is. People don't want to talk about it, but I want to talk about it because it's happening. And the more that we ignore it, the more it thrives. When we talk about it, then it becomes a conviction. Wherever you are, to be convicted. The church is not there to save you. The community is not there to save you. It's you as a person and the individual choices that you make. So it goes back to being you as a person, or being an individual. So wherever you are, whether you're in church, in the community, in the workplace, separated families, location, different distance become an issue, wherever you are. Because you can be staying right together and still happen, or you can be far apart and still happen. Different countries still happen. So it goes back to the fact of an individual. So find that contentment. Find that satisfaction in your life. Look around your family and say, I'm content with my family. Look at your husband, look at your wife, hug them and tell them, I'm content with my husband. I'm content with my wife. Because once you find that contention in your life, you will not go searching for any other thing because you're content. I'm content with my husband. I'm content with my children. I'm content with my grandchildren. I don't even have an element of my mind, to even have this kind of thing going. No, because I am content with life that I'm given, and I'm content with the people that I love, that are around me. So find that contentment, because if you cannot find that contentment, you'll continue to look. You'll continue to look elsewhere. You'll continue to search for other things that gives you, that thrills of life that is not lasting. It can be thrills, the lust of the flesh. And after that, then you regret it because you have beautiful children and you have a beautiful wife or handsome husband that has been with you for years of your life. Well, that's it. We want to round up and wrap up on that topic, and we'll go on to the next one. I'll give this time to Gasile to take us to whatever topic that he would like to pick this morning on this Family Table Talk. I just want to speak on our support for our children in schools, whether they are doing academically or sports. I believe we play a big role as custodians or as parents, father or mother or uncle. I believe it's something that we need to raise the level of our support towards our children, whether they in their primary school or in secondary school, and some of them are in higher education, universities. Maybe some of them are looking for job. They are staying at home and they are looking for job. I believe they need the support from home, from parents and from elders. That's what the world needs today, to support from the older generation. We have a generation that they are facing a lot of challenge compared to us, a lot of challenges in all walks of life. And we as parents, we must be very matured and full of wisdom to guide our young people to be very with maturity, because with that they can make the right decision for themselves. A lot of problem that we have today, we can see in the news, we can see in the newspapers, the problem that our young people are facing, and the schools are facing, and the community are facing. And I believe it's a duty of the elders or the grown-up, or for us, the older generation, to pass on the baton. We must pass the right baton to our young people for them to live a life that is effective and bring peace and joy for them. And whether in school or whether in their sports or extra curriculum, whatever they do. Even some of them, they don't make it to higher education and they are looking for job, maybe in the village setup, or some of us families, you are overseas, like in Australia and in UK or maybe US, maybe New Zealand or other parts of the world, that we are facing the same thing. We must be seen and we must be heard by our young people to tell them the right thing to do. If not, we will lose this generation. The generation that
sometimes I call the weak generation or the lost generation, because we are not handing over the baton. The baton is lifestyle or the character to them. Yes. Yeah. It's really good that you picked up this topic. Yeah. But already to na nagasinivuli, na munang dalawa ni kina ndo kana karakatu nagasinivuli. Po sambimbi na non rasingan ni boy togo, kina non rasandri ang desarangan tambangon sa ato ni kuha. So nangon na rapo sa tatag nagasinivuli. Sandi di sarami nangon na kenda huli kina. So indo na kandi nango baka kenda sale matungan na non rambula mera. I believe they deserve to be taught. They deserve to know the right thing. Yeah. And because we are looking too much or too detailed into the human rights, we are forgetting the character building or making a personal development. Yeah. Yeah. Because these are the things that will make them face the challenge of tomorrow. Ninda baka muli na baka binakanangon Sin the discipline ta kanangon sin tukin bisa discipline na moku na visamba sir na discipline se kana bosa na dambe baka tama sit down as a father, sit down as a parent, sit down as an elder, even in the village. Mika ko ni songo nga nag-isota. So man nga na vuli man nga na so na tabangon ni ang mindo na turanga rua si tol na turanga. Pipa vuli nga na en ito ni balbala. Vindo kai gina en ito ni bulia dake se tulia dake se tara dake na nambulen doon tamata. Na mo sabi. Metamata binak. Balta ni kuha aureda eroni kenda mbuli tobo yana kanga balta na songo balta na wingar grabe. E sin mbuli na tamata na kale so tabe bonin na kadaka. To go overseas and face that challenge. Say a good rugby player from maybe from the Conroe and sign up to go and play somewhere else, maybe in France or Japan or New Zealand, and imagine the culture shock. And imagine the money that you'll receive, and the whole world will be there. If we teach our young people, or what I term it as giving out the right baton. It's like a relay. We're giving out life to them. Yes. Kailangan na respect na respect ang matanga na yung onda. Na respect ka kuiro rangas na kibaglilay. Na respect ka na organization. Si doon na klabo ni Ragabi, si doon ni nakataka, si na buno ertiko kina. Non respect ang matanga onataka na buno ertiko kina. So they are under authority of somebody or someone. Kung kaya baka uri detiko, balik ito bitan ng kota kiso na turanga, erito ko netiko na indiscipline sa alore to big apa bibi when we go nito ke baka kompeta ki virtal na matata lesono may kay balang baka kila do kay to ni kenda baka ito nga the tradition kina culture yan na mendan elondina mendan kata kena nauna mendan ka kunto mateleso gona character kona character ba we need to pass that into our children. I believe as we have identified it, maybe there's a lot of institutions that we can work together, like when we come to the church. But the general thinking and understanding of most parents is like if you send your children to school, they become the teacher's responsibility. So the teacher have to teach them. Like if they are weak in their maths or weak in their subject, they blame the teacher. They ask the teacher, "What's wrong with my child? What are you teaching my child?" Like that. Like we sort of push the responsibility to the teachers, not only to teach them the academics, but also to teach them the behavior, the mannerism when they go. Because why I'm sharing this, the character, because the teacher can be teaching the right thing, the subject can be right for him. But the attitude inside, not listening, not obedience to the protocol in the classroom. O kasi muli sa nakapit ko na nitabi, bono ni nakata sa suliman na job. O kwe o tolotol no nalagutiani, na no na characterizing and not ready to rise to meet whatever challenges out there. And I believe, like as we talk about it this morning, that becomes the parents' responsibilities. Comes back to you as a parent.
And sometimes, like what you say, like to pass the baton. Sometimes we cannot pass the baton because we don't even have the characters of being disciplined as parents, you know. We don't have anything to pass on. But as parents, we continue to talk. And also for Vekenda na Tumbu, like we are involved in so many things. It goes back to what I always share, like find quality time with your family. Because we can be so busy with our work, with the church, with the community, with whatever that you're doing, that you're spending less time with the family. So what time do they hear you? When do they hear you talk to them? And when do they hear, counsel, guiding, and like what you said, personal development, like you're trained the character, you're trying to develop their character. I believe all parents can do that, but what about the time, the time that you take out to do it? We can make it to one quarter, let in the two, what the tunga, it's a lot of tunga bossa, a lot of bossa. Chukamalua, Takamekangori, Dokuningito, my Takamena Willisoni, Sabana Canibuli. And that talk is not proactive. It's saying teaching. Kenda livos tunga me kuangori. Nanonda teach taki me kunidaka kwea. We don't. You said we don't have a quality time. Like say if we live in a village setup, once a month, all the youth, young people come together, and 3 or 4 elders to speak on how to respect the elders, how to respect their parents, and these are the quality talk. These are the nurturing of the person's character, not his tradition, not his culture, his character. And this character can go out into the world, say coming out to New Zealand, coming out to Australia, or go and join the British Army. They can be resilient to everything that's happening. And I believe with what you're saying, it may work for villages, but it doesn't work for all other urban areas. Like for the villages, it's easy to get them to the Balinese Songo and get these elders to come and talk to them. But for people like me, I have my family that is in a settlement, like in town areas. That is not really, relatable or practical for the urban areas. It's an idea, it's a, good thing for them. Parents. Yeah, that's where the parents comes in, and that's where the community comes in. And the community, I'm talking about the church, because some of them, in the settlement, they belong to a church. The church. And sometimes all those character is not even taught in church. We just come and worship and come back. The teaching of the person. Back to the parents. And most of the time, there was no baton passed on to the parents. And they don't have any baton to pass on to their children. And that's why this family table talk, that we are sharing something that can assist their parents, the quality time. Because one thing that I've noticed, when you go past every weekend, like we don't have time for families, Like we don't have time for families. Because it's always a lot of things. Always have our style of life and our style of communal living is always coming together. Together in the church, in the community, the songo, na toka na sana na ebusa. They are always weekend. They are taken up by the things outside. Either the parents are going out or the children are going out for their own extracurriculum, for their activities. So it's the Saturday, maybe the Sunday they go to church together. But the Saturday, apart from the songos and everything that we do, you have like for me, I have my grandchildren, going for sports today. So there's no time as I sit with them to talk to them. But it's the week. And I'll go back to, emphasizing that. And I know I've always brought this topic up all the time as we speak, the quality time that you can make for your family in the week, not the weekend. Because the weekend is always something happening. So in the week, find the time. It can be half an hour a day. It can be, like for me, my take is my devotion. The devotion that we have as a family, that's my time. My time that I can talk to my grandchildren, talk about, the behaviors, the feedback, the things that I see are posted in their different school comms or year forms. The issues that I see from there, I discuss with them. The value of life, the behavior that you're supposed to be having, the character, like what you said. The character building, I use our devotion time every evening to have that forum with my grandchildren.
I mean, I've gone past that with my children. I always sit with my children as well. But with my grandchildren, I'm sharing what I'm doing because you can do it. Like put some time aside in a day, no matter how busy you are, find the time that is practical to both you and your children, or both you and your grandchildren, so they can hear your voice, so they can know that this is what matters to you. And say for an example, I have Joshua, my eldest grandson, and he's turned 18. Every now and then, as he speaks, he will say, I will remember this, I will remember that. And knowing that Nana said this, I always try to. So whatever that I'm sharing, and when I hear that kind of feedback, then I know that he's making reference to what I'm saying or what I'm teaching. So when he goes, those are the guidelines that sort of like become, guidelines to what he goes through, and he make reference to what he has heard. And imagine for the children who don't hear anything at all. They don't get that kind of talk from home. And that's what we need to do, like what Ngasile was sharing with us this morning. Maybe that forum to have elders to come and speak, it works in village setup because you're all together. It's easy to do that. And you find village heads, say we try to do that on our youth symposium program from the church. So we try and get people to come and talk to them. But for the one that we had last December at the Dome, we were the only ones taking part. We were trying to, instill that character into every person, knowing fully well that these children that come to church, they come from different family setup. Most of them come from broken homes. So when you come from broken homes, depending on the family that you end up in, you don't hear anything that comes and help you. Most of them really just finding food on the table and scraping through to make life worth a living another day. So the voice of counsel, the words of advice, that's a far cry. And we identified that and try and build it through the church program as a church. So some churches may be going out of their way to do that for their youths, and I believe a lot of denominations are doing that as well. And it's still an element that for us to talk about a lot of areas that we can still improve in. And we have our children going to different schools, and they have different commitments. They have extracurricular. Like last night, after speaking to everybody, seeing everybody's faces, and calling my son, calling my daughter, trying to organize, because I have 3 at home. 2 are in year 13. They're going for, they're in the under 18 rugby team. And then I have under 17. And they have different programs today. One right down to Pacific Harbor that we need to do something. And the other one going for training to the military camp today. And also we need to help out with the fundraising barbecue for that team. So I was calling, and I must thank my daughter, and I know you're listening in. Thank you, team. Working hard in Lot 3 Secola Road. To Millie, Jack, and also Tomasi, helping out with EM Pro events or TRA this morning. I tried to make it work. And you're talking about as early as 3 or 4 o'clock out there in Fiji. I think they didn't sleep last night. I tried to make all this preparation and go. And to support, just to support the grandchildren or the children out there. And I see the comms on how the parents, say, okay, we want to be there when they're doing the rugby training. We want to be there. So last night, as we spoke, because my grandchildren, they don't get access to their phones until Saturday. And they only have Saturday and Sunday. And then after that, they return their phones back. And I was reminding them, look, this is week 6. Week 10 is the exam. You only have 4 weeks. So 4 weeks for you to balance and manage. If you're doing extracurricular, remember your academics as well. So these are the kind of talks that you give them. I don't stop them from doing the extracurricular, but I always push them to make that balance. And if they can make that balance, I'm good. I'm not going to stop them. But if they're not going to make that balance and they drop academically, then that's when I come in and say, okay, I think you need to forego this extracurricular because it's affecting, your result. And those are the kind of things that you need to know about your children. Try and know what they're going through. Know their commitment and know what they love.
I have one under 71. Nathaniel can be a challenge to me at times because I can see him sitting there nursing. He will not tell me. He's holding his hand on his shoulder. And I was like, what's wrong? What's wrong? I said, it's painful. So I'll either call the, physio to come and fix him, or I'll bring him to the doctor and I'll ask the doctor, put it in writing if he's not supposed to be training. Put it in writing if it's not supposed to be playing. And one time he will come and I will tell him, look, rest it off. And he will be standing there and saying, no, I really want to play. I really want to play. And, apart from prayers and everything, those are the things that I do with my grandchildren. And I say, look, if you know you can, I will need to see the results academically. So it's always, and I've seen for all the years, Joshua is near 13 now, the last school year. It's never affected his school. At one time it did, like take him down to a position lower, maybe one lower, but he picked up, he knows, and he try and make that balance. So as parents, and I see the comms, like parents will be asking the team managers or the team coaches, can I come for their training? Just to stand there. And it's so nice just to stand back and read through these comms of parents supporting their children, bringing recoveries and just being there, watching their children training and be there on Saturday. And those are the things that your children are looking up to. One time Joshua came home and he said, Nana, quite a nice support today. We were training. A lot of parents were just standing there watching us. We have very good support from our under 18 parents. And it's just by him saying that. And those are the parents of some boys that are playing. So if you are a parent of your children that are involved in school and involved in other things of their lives, just try to show face and try just to be a part of what they're doing and tell them that you support them and tell them that you love them. Because once they and define the crowd that they get hooked up in. So we are in this office location in Turaki, and I can know when the school finishes because you'll hear. I will not see them because wherever I am, I cannot see them, but I can hear them. I'll hear swears, I'll hear screaming, I'll hear the words that I don't hear at home, I'll hear the words that I don't hear in my school time, I'll hear the words. And you're talking about school children of, very young age. They can be in year 9, year 10, very young children, because you can tell by the sound of their voice. And you're hearing all these big swears, and I'm sitting in the office, but you don't hear this kind of thing. And you're sitting there and you're trying to think, these are the children coming back from school. And, you get to hear that. Maybe some of these children or most of these children, they come to empty homes because the parents don't come home until late at night. Or maybe some of them, they just become a number, a mouth to be fed, but they are not like family. They become a part or members of the extended family. So it can be a lot of scenarios. It's not that I blame them for what they're doing, but I'm trying to find a reason of why they do what they do. And it goes back to us as parents. And more so, a little weekend in the Salako or a separate way. Say like the husband go back and start another family. The wife goes and have another family. Then what happened to the children that we have together? So the children that they have together, either they are becoming an extension to another existing family, or they're just staying around. So these are the children. They don't hear any element of counsel, no guidance, because they are, I can term them as neglected children. And as we are speaking from this end on how we are having an increase of indisciplined children, an increase of these things that are happening in school level, taking of drugs and smoking and club crawling in a very young age, at times I begin to look at the whole scope and think to myself, it cannot be fixed. You cannot fix it because you cannot put a control to families being broken. You cannot put a control to mothers having children. You cannot control. It's out there. So we can only take the portion that you can take. And my advice, first, like I go to church and we look after ministry. I go to work. But for me, I must mind my own business and try and make my children or my grandchildren at least to be disciplined and to live the life. Then on the forum of being in church, I can use that platform to also encourage the church to help our children and help us create programs to help the children that are part of the church to also put in a value to their character.
And if I'm in the company, I have no say because I am just a worker. I have no say to the children of the staff that are coming into the office. And that is theirs. So realistically, we can look at the scope and do the things you can and do the best that you can. So if you know that your children are engaged or grandchildren are involved in so many things, provide that support for them. It's not that you're in church, you don't need to do this, you don't need to do that, and it's all church focused. No, find the balance. Find the balance. And look at that balance, and you give in your input. It's very easy to speak against indisciplined children. It's very easy to speak when you see all these things that are happening. But because I know how much it takes for my grandchildren to reach where they are, I know how much it takes to mold their character to be the person that they have become, I will not say anything because it takes hard work to make that change. So the only thing that I can do, because I am a believer, I can pray. And if they come to my church, I can help. Those are the only things you can offer, or provide that a recommendation to government or all other social welfare or other departments that may be available, or NGOs that can create some programs to help them. Yeah. Well, there is no problem that does Yeah. not have a solution. Yes. We always have a solution. And that's why we have to be positive in what we are facing. A lot of rebellious children out there. And the increase, I saw news before we left Fiji, even the people waiting for their court case is becoming overcrowded. That means a lot of law breaking. Some people, they bail. That means they just have to be forced to bail because there is no facilities to cater. It shows that the spirit of rebellious is increasing. And these are some of the things that it's become spiritual, that we are barking at the wrong tree. There is no institution, there is no teaching that can lower these records. It takes the Creator Himself. That's why the church is very important to take up their role in the community, not only to build the church, not only to worship on Sunday, but we have a big role in sharing the godly character. Because the good behavior only comes from God, the Creator. And we are living in the world that it's either good or bad, or good or evil. And that's why it's very important that the parents, they know their role as the parent, because sometimes we can be a parent but we don't know how to do our parenting. Keda roni tamani ngone tine ngone e keda senikla na tarida ke seno ba buli de andona dorbo se dono ngone leo baka sama ke ro wase tigungo na be buka ba le weekend weekend ke sale pino ba iba balangi dona ngono wase tigu ber ni tal talanga se tu tiko ni ko sama tal talanga se ke to bolea mo hendo bata kana bet ni no mutal talanga se ber talanga ngone hana personal duty bagai tal-tal. Bukan tahu di Bengarabi kita sabe. Sengola nga bagai tal-tal. We can kata we company. Kita salimani dia kita we hold responsible position in a better